Alright guys, jadi hari ini kita bakal main GTA Vice City lagi guys. Dan ini udah part yang keempat ya guys ya. Dan kita bakal namatin GTA ini sampai habis ya guys ya. Nggak tahu sampai part berapa ini bakal habis ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya, biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa share video ini sama teman-teman kalian biar kita rame di sini guys ya. Oke, kita langsung aja ke misinya guys ya. Sip. Oh, jadi kita udah beli rumah ini kemarin ya guys ya. Udah agak lupa gitu guys. Oke, siap. Ada pak polisi di situ guys. Ada pak polisi lagi gitu. Kita nggak bisa curi mobil nih guys. Oke. Misi apa yang ada guys ya? Lupa gitu. Oke, kayaknya misi telepon ya guys ya. Oke, kita ke misi telepon guys. Beda dengan di GTA 5 guys ya. Kalau di GTA Vice City ini nggak ada taksinya loh. Jadi udah kita langsung aja harus bawa mobil manual guys ya. Anjay, anjay. Dan sorry banget guys kalau kualitas videonya ini agak burik guys ya. Soalnya jaringan kami ini di rumah lagi ngedrop ya guys ya. Anjay. Kalau kalian pengen nengok yang lebih jernih sih, kalian tinggal ubah ke 720p aja guys ya. Sini ada motor, kita naik motor aja guys biar cepat. Sip. Oke guys, jadi tadi siang itu kita udah main GTA 5 guys ya. Dan itu udah makan waktu 4 jam. Dan kita main GTA Vice City guys, biar kalian gak bosan gitu guys ya. 4 jam main GTA 5 itu agak bosan juga guys. Jadi kita ganti-ganti game ya guys ya, biar gak bosan gitu loh. Oke, bentar guys ya. Sip. Gak ada masalah, oke. Oke, bentar. Bentar guys ya. Lagi ada yang harus kita perbaiki dulu nih guys. Sip. Oke. Dan ya. Sip. Kirain tadi GTA-nya Vice City-nya bakal crash ya guys, ternyata enggak. Dan lanjut ya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu guys ya, biar aku makin semangat buat video buat kalian guys ya. Dan jangan lupa buat videonya ini di share guys ya, sama teman-teman kalian di grup Facebook kalian dan dimanapun juga, biar aku tuh rame di videoku tuh guys ya. Biar video kita kali ini guys bisa rame guys ya. Kita main GTA Vice City sambil nostalgia gitu guys. Sip. Sorry, nggak sengaja. Dan aku juga minta maaf ya guys ya, kalau aku baru bisa mulai live-nya jam segini guys, karena nunggu jaringannya stabil dulu guys. Dan sekarang ini cuma bisa tembus 600 kbps loh guys ya uploadnya, karena memang jaringannya lagi nge-lag gitu guys. Jangan lupa di share videonya guys ya, biar kita rame gitu guys. Sip. Mr. Teal, your help in eradicating those Okay. outdoor faunas was invaluable to business. I have more work for you with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Oke. Sip. Terlalu banyak perintah gitu guys. Langsung aja gitu guys. Itu harus cepat dan ligat ya guys ya. Biar apa itu? Biar keren gitu guys. Ini akselerasinya tuh terlalu liar guys.
Oke, ini orang tinggal ditabrak aja ya guys ya. Oke. Sip. Sip. Easy banget, easy. Tinggal ditabrak gitu aja guys ya. Gampang tuh. Ada telepon? Ada telepon? Ya, ada telepon. Sip. Get to the payphone in Vice Point. Oke. Sorry bang, nggak sengaja bang. Buat kalian yang belum subscribe channel ini guys, subscribe dulu ya guys ya. Biar aku tuh, aduh, biar aku tuh makin semangat ya guys ya buat video buat kalian ya guys ya. Oke. Dan aku tuh masih penasaran ya guys ya, yang telepon kita ini siapa guys? My compliments on a job well done, Mr. Thiel. My client was very pleased. I have more work for you with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Mrs. Dow, oke. Killer I was like a car accident. Oke, sip. Like a car accident, siap. Oke. Oke, kenapa malah mobil kita yang meledak guys ya? Ips. Kan udah aku bilang kan. Malah kita yang mati guys. Oke, sip. Kita malah dapat mobil burik gini guys ya. Aduh. Udah burik lambat lagi guys. Aduh. Oke, kita harus tabrak dia dari sini guys. Sip. This is a very easy mission guys. Oke, lihat lewat sana lagi guys ya. Tinggal nabrak aja guys. Sip. Oh my god! Somebody help me! Oke, itu tadi terlalu Oh my god! Oh my god! sip. Misi kita berhasil. Ada telepon lagi. Ayolah, ada telepon lagi lah. Telepon. Jalan beberapa meter. Terus ada telepon. Oke, nggak ada telepon. Sip, kayaknya kita harus beli Malibu guys ya. Malibu itu adalah salah satu diskotik di kota ini guys. Karena di situ ada misi kalau nggak salah ya guys ya. Kayaknya hari ini bisa tamat nih game guys. Kalau kita main 4 jam ya guys ya. Dan semoga aja jaringan ini nggak seperti yang lalu-lalu guys ya. Tiba-tiba nge-lag gitu loh. Tiba-tiba patah gitu deh guys ya. Ace. Itu dentuman yang keras banget ya guys ya. Itu kayak Big Bang gitu guys.
Lucu banget nengok kap belakangnya dia guys ya. Udah miring gitu loh guys. Kayak gini. Oke, kita beli. Oke, ada telepon lagi guys. Get to the payphone next to Duh, the ada hall in telepon lagi Washington. guys. Apakah uang kita cukup buat beli ini guys ya? Kayaknya enggak sih. Enggak cukup ya guys ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini mobilnya cantik banget. Kayaknya ini kita nabung ya guys ya dari orang yang ngasih kita teleponnya ini guys. Oke, aku mau melompat dulu guys ya. Ini lompatan yang legend banget guys. Aduh. Sip. Iya, mulus banget guys. Aduh. Mobil ini kencang tapi cepat juga rusaknya guys ya. Eps, kita nabrak orang di depan polisi, gila. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal ya guys ya. Oke, salah satu keuntungan di GTA Vice City ini guys, kalau kita main misinya guys, bintangnya tuh tiba-tiba ngilang loh guys ya. Kalau di game-game GTA yang baru-baru itu guys, kayak GTA San Andreas atau GTA 5 gitu guys, kita harus ngilangin bintang dulu guys, baru bisa laksanain misi guys ya. Yang nyawa kita itu The sekarat European gang guys. plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped onto the phone. Sip, lanjut. Ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Senjata ya? Oke, senjata. Sip, senjata. Anjir, susah banget dibelokinnya anjir. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana sih dia anjir? Hey, pretty thing, I'll show you. Oh, tinggal bunuh orang itu guys ya. Sip. Oh, satu-satu yang dibunuh guys. Siap. Easy itu guys, easy. Motornya kencang tapi susah banget dikendaliin ya guys ya. Handlingnya itu, aduh. Lihat. Kencang banget tapi susah banget dikendaliin ya guys ya. Kan, lihat sendiri kan guys ya. Kita buang-buang waktu gitu loh. Nah, lihat. Jadi ini kayaknya ada polisi guys. Biar polisinya lewat terus kita tembak ya guys ya. Sip. Mantap jiwa gitu guys. Oke, satu lagi kayaknya guys ya. Atau ada banyak kayaknya guys. Dia ngasih waktu banyak berarti ini bakal ada banyak ya guys ya. Iya. Sip. Anjir. Salah strategi kita guys. Nah, lihat. Baru aja diputar sedikit kameranya guys, tiba-tiba udah ngilang kendaraannya guys. Ini asli sih guys. My wife will kill you. Okay, but I will kill you too.
Aku mau beli senjata dulu guys. Oh nggak usah beli senjata guys ya, karena kita bakal dikasih senjata sama om kita yang ditelepon ya guys ya. Alright, alright. Easy banget gitu. Easy. It's. Jangan sampai gitu. Jangan sampai. Sip. Bapak polisi ini guys, benar-benar bapak polisi guys ya. Oke. Oh, $50 citizen bonus. Ya dapat lagi guys. Wow. Mana dia teleponnya? Mana dia? Oh ini dia. The European gang plans to hit the bank in Vice City. My employees would rather this didn't happen. Each member of the gang has a cover while they are here in Vice City. Some have menial jobs, others are on vacation. Each target and their likely whereabouts are taped under the phone. Oke. Sip. Sip. Lanjut. Pak polisi yang ganteng. Sorry Pak polisi. Kalau aku tuh lagi bawa motornya tuh lagi nggak mood gitu Pak polisi. Anjay. Semoga aja Pak polisi ini nggak nengok kita ya guys. Kayaknya dia bakal nengok ya guys ya. Sip. Oke. Anjay. Terkejut aku loh guys, terkejut. Sorry ya. No. Lanjut. Oke, yang di sini tadi aku harus jangan sampai salah guys ya. I'm the sniper guys. Kita harus bunuh yang bawa mobilnya dulu pertama guys. Yang mobil itu ada di kanan dan kemudian yang di sampingnya guys. Sip. Wow, di kiri ternyata guys. Anjay, kirain di kanan lo anjay. Oh, dia mau muter-muter ya guys ya. Sip. Hancur itu mobil. Oke, aman. Cari lagi guys. Angkat tangan tanpa gak jelas itu orang. Wow. Mobil-mobil di GTA Vice City ini benar-benar cari masalah guys ya. Sumpah loh. Untung aja aku nggak
terlalu emosi gitu loh guys. Sepi guys. Oke, apa yang ada di sini? Dia ada di dekat-dekat bawah gitu guys ya. Kayaknya kita harus nembak dari jembatan gitu guys. Dari jembatan. Oke, dari sini kayaknya guys. Orangnya tuh ada di kapal ya guys. Sip. Ada lagi. Wow. Wow. Di mana nih guys? Jauh gak? Dekat, nggak terlalu jauh ya. Lanjut. Gaskan. Alright. Oke, kita kayaknya harus. Enggak, bentar. Ini mobilnya jalan, Jai. Sip. Dia naik motor sama dengan kita guys ya. Dan motornya tuh kencang juga guys. Dia bawa motornya dengan barbar gitu loh guys. Dan kita bunuh aja pakai senjata kita guys ya. Jangan terlalu banyak habisin peluru guys. Sebenarnya ngejar-ngejar yang kayak gini guys ya. Sip. Easy gitu guys. Easy guys. Beli senjata dulu guys ya. Sip. Nabati. Anjay, udah nyebut merek aku guys. Oke. Lanjut. Ada telepon lagi guys. Get to the payphone at the airport terminal. So much mission that you have gave to me, bro. Enggak. Aku beli di mall aja guys ya. Tapi aku perlu armor sih sekarang. Armor, where are you? Sip, ini dia. Kita pergi ke mall aja guys. Di mall tuh lebih banyak jual senjata guys ya. Fresh tapi jauh guys. Ya udah sih, nggak apa-apa. Kita langsung ke payphone aja guys ya. Buat kalian semua guys, jangan lupa bantu share ya guys ya, biar kita rame guys. Ini sepi banget loh guys ya. Sip, ada jalan pintas nggak? Gak ada jalan pintas. Tertipu aku men. Tapi untung aja lah, ini motornya ngelompat juga guys. Oh, bukan lewat sini guys ya. Mutar dulu kita. Oke, sorry. Lanjut. Buat kalian yang baru gabung guys, jangan lupa buat di subscribe dan di share videonya guys ya, biar kita rame guys, dan aku makin semangat buat video buat kalian ya guys ya. Sip. Oke, ada telepon lagi di sini guys, dan senjata kita tuh ditahan di luar guys ya. Sip. Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She
You will walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person, retrieve the case, and take it to the location taped under the phone. Okay. We will be a sniper, guys. Watch the woman on the balcony. She will walk down. Oke, siap. Oh, ini orangnya, guys. Sip. Oh, yang Oke. Jadi kita bunuh orang yang bakal bicara samanya, guys ya. Jadi bukan dia yang bakal kita bunuh. Sip, lanjut. I know what it is to climb out. Very nice and very easy, guys. Oh, jangan terlalu jauh, guys. Nanti kita nggak bakal akurat gitu, guys ya. Dan lihat aku, guys. Aku itu bawa senjata tanpa ada yang peduli loh, guys ya. Sip, lanjut. Apa sih maksudnya ini, anjir? Oke. Sorry. Itu terlalu dekat ya, guys ya. Oke, sorry. Aku tuh gak sengaja tadi. Sorry. Dan akhirnya bukan aku yang ditembak, guys ya. Mantap banget gitu. Bapak polisi ada di sini, guys. Sorry. Bentar. Mobil kita mana tadi, guys ya? Nggak ada mobil gitu, guys. Mobil polisinya tiba-tiba ngilang, guys. Ini aneh banget game ya, guys ya. Oke, di situ ada mobil taksi, guys. Sip, langsung naik mobil polisi dan ngegas, guys ya. Kita dikejar oleh banyak orang, guys. Gila ini, guys. Oke, mantap kali, guys ya. Mantap. Oke, dan kita bakal dikejar terus kayaknya, guys ya. Oke, ada polisi lagi. Dan udah lewat barusan aja. Pak polisi, jangan marah-marah dong, Pak polisi. Ini cuma tugas loh, Pak polisi. Ini kecepatan full dari mobil polisi, guys ya. Kiraan kencang loh, guys. Tapi nggak terlalu kencang, guys ya. Biasa aja gitu. Oke. We are here. Sip. Cuman sedikit itu ya, guys ya, dapatnya. Tapi udah lumayan sih. Lanjut. Ada misi lagi nggak, guys? Harus ada telepon lagi nggak? Nggak ada ya. Oh, ini ada ammunition, guys ya. Pretty brave for such a little whip. Ada telepon? Nggak ada. Oke, sip. Kita belanja dulu, guys. Mahal-mahal di sini, guys ya. Mahal. Terlalu mahal. Apalagi ini sih. Oke, aku cuman butuh itu. Dan kita belanja senjata di mall aja ya, guys ya. Itu senjatanya murah dan berkualitas, guys. Mallnya ada di mana? Mallnya ada di dekat jembatan, guys. Jembatannya apakah benar lewat sini, guys? Ya, lewat sini. Sip. Lewat sini ya? Iya, lewat sini. Sip, lanjut. Aduh, Pak polisinya ini. So easy gitu, guys ya. Oke.
Oke, ini dia guys. Kita belanja di supermarket buat beli senjata gitu guys. Mantap banget gitu loh. Ada nyawa? Ada nyawa? Nggak ada nyawa di sini guys ya. Padahal tadi bisa lewat sini loh. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. I told him to sit on a spike. Haha. Ada bus. Sip. Kita makan dulu guys. Someone else goes. I need something to eat. Here's the meal. Oke, darah kita nambah. Sip, beli senjata guys ya. Di sini jual apaan sih guys ya? Oh, ini. Yang paling mahal apa ya? Katana, mantap jiwa ini aja guys ya. Big and beautiful, that's me. Sip. I said, Mom, school is for square. Nah, ini senjata yang paling kusukai guys ya. Uzi guys. Lumayan sih ini. Oke, sip. Segitu aja dulu ya. Sip, lanjut. Jadi kita pulang guys ya. Pulang kita sambil nyimpan dulu guys. Wow. Aku mau nengok cafe yang udah kami ledakan kemarin guys ya. Aku penasaran gitu. Nah, ini deh guys. Gak bisa dimasukin guys ya. Oh, really, darling? Lanjut. Kita wow. Kita simpan guys dulu ya. Dan sampai sekarang kita belum dapat telepon guys. Dan tak kenapa gitu guys ya. Kayaknya kita memang harus beli 5.000 tadi guys. Tapi uang kita tuh belum cukup guys. Mahal banget gitu loh. Buat kalian yang baru gabung guys, jangan lupa buat di subscribe ya channelnya guys ya, biar aku makin semangat buat video buat kalian guys ya. Siap. Nah, liar banget nih guys. Aduh, kita harus beli ini guys, karena misinya ada di sini loh guys. Uang kita tuh nggak cukup loh guys. Ini harganya 120.000 guys. Uang kita tuh masih 2.000 guys. Jauh banget gitu loh. Kita cari uang di mana ya guys ya? Kayaknya kita cari uang di apa guys? Di rumah kita guys. Ada uang di situ guys. Mana di rumah kita guys? Oke, di situ. Siap. Oke. Alright guys, sorry guys ya. Setidaknya kita dapat 5.000 dari uang kita di sini guys ya. Dari rumah kita ini ada uang sekitar 5.000 gitu guys. Sip, masuk ke sini guys ya. Nah, udah lama banget nggak ke rumah. Lama ini guys ya. Oke, 5.000 guys. Sip, simpan dulu. Mana tahu setelah kita simpan ada misi guys. Siap. I told myself, Nggak ada misi ya. easy. Kayaknya cari uang tuh di mana guys ya? Kita cari uang jual es krim kayaknya guys. Kan kita udah beli tempat es krim itu guys ya. Hey, Mario. Awas kalian lah. Kalian tuh mengalih jalan loh anjay. Sip, lanjut kita guys ya. Kita cari duit dulu guys. 120.000 guys ya. Itu besar banget sih guys ya. Apakah dengan berjualan es krim kita bisa dapat uang sebesar itu guys? Oke, kita coba aja ya guys ya. Oke, ini dia. Sip. Alright. Terus yang bisa move fun to this cari purpose. Oke, sip. Tell him, Mario. You receive money for each transaction you make. What hardware Oke. we got? Oh. Oke.
Forget about him. Oke, sip. You did what? Kita cari pangkalan dulu guys ya. Kayaknya di dekat rumah kita yang di sana tadi. Oh, di sini kayaknya bisa guys ya. That thing is so small. Lumayan guys. Get out of the way. Kita jadi penjual es krim ya guys ya. Aneh banget gitu. Cuma dapat dikit gitu guys. Oke, ada tiba-tiba dapat bintang gitu guys. Out of the way, idiota. Lah. I'm too young to fall in love. Ada polisi guys. Lumayan di sini guys ya. You joined the punk? Padahal kita cuman apa guys, jualan gitu guys, jualan es krim gitu. Something I said. Dan kita mau dibunuh guys. Di sini kayaknya bisa guys. Sigue caminando, cabrón. Hey, baby. You make me run and I'll get on Ada my lagi way. guys ya. Rezeki itu memang gak kemana ya guys. Wow, ada polisi anjay. Tiba-tiba ada polisi gitu guys. Move it, idiot. We totally need to find a phone to get limo service. No me crees, I'll run you over. Dapat duit di sini kecil banget deh guys ya. Gimana nih supaya dapat duit yang banyak gitu guys ya? Supaya bisa beli Malibu itu loh guys ya. Malibu itu adalah tujuan utama kita guys. Karena di situ ada misi yang pentingnya ya guys ya. Oke. Segitu aja dulu guys. Nggak ada apa-apa di sini guys. Cari misi dulu guys ya, yang nggak ada misi lagi guys. Bener loh. You gotta listen to this Gimana ya guys supaya dapat uang yang banyak gitu di sini guys ya? Apa kita harus membunuh orang guys? Kayaknya kita harus membunuh orang guys. Bunuh anggota geng guys ya. Biasanya anggota geng itu punya banyak duit guys ya. Ternyata mereka kere guys. Aduh. Atau mungkin melaksanakan pencurian bank di sini guys. Ini kan bank ya guys kalau nggak salah ya. Oke. Nggak bisa masuk. Oke, mantap. Oh, nggak bisa dibuka guys. Gimana ya guys? Ini apa guys? Ini rumah apa nih guys? Ini rumah apa ya? 70.000 guys, nggak ada uang segitu guys. Oke guys, aku tuh kayak orang susah sekarang guys. Nggak ada duit gitu. Cari duit di mana lagi nih guys?
uang kita tuh udah habis guys. Kita harus beli Malibu gitu guys ya. Gimana caranya supaya kita bisa beli Malibu guys dengan harga 120.000 gitu loh. Itu mahal banget loh guys ya. Get out of the way! Sekarang kita malah jalan-jalan nggak jelas gitu guys. Kayaknya di mana ya ada taksi Kaufman itu ya guys ya. Itu dia guys depan. Ini ya. Taksi Kaufman ya guys ya. Entah kita udah bisa beli ini atau belum sih. Berapa harganya? 40.000 anjay. 7.000 masih uang kita. Di mana ya guys? Aku lupa gitu guys. Cara dapat duit di sini tuh gimana guys? Dan itu pun harus dapat 120.000 guys. Dapat di mana gitu loh? Dapat di mana anjay? Mana ya? Sekarang aku malah jalan-jalan nggak jelas gitu guys. Nah, ini udah berapa ya guys ya? Atau mungkin kita save aja guys. Wow. Save terus tidur. Mungkin kita bakal dapat banyak duit ya guys ya. Oke. Save terus tidur ya guys ya. Save. Maksudnya save terus ngambil duit lagi guys. Oke, duit kita berapa? Sekarang lihat. Masih 31 guys. Coba save lagi guys. Mana tahu ada penambahan guys ya. Tadi 31 kan guys ya. Sekarang berapa? Oke, cuma 63. Gak ada faedahnya guys ya. Apakah kita harus melakukan hal-hal yang gila gitu guys ya? Tapi apa gitu? Oh, aku punya ide. Kita ke Malibu terus bunuh semua orang di situ guys. Karena di situ kan pasti banyak duitnya guys ya, orang-orangnya guys ya. Oke, kita coba guys ya. Mana tahu itu berhasil guys. Oke. Kayaknya orang-orang di Malibu itu banyak duitnya guys ya. Kita coba dulu guys. Sip. Dan ya masih belum bisa dibeli guys ya. Oke, ini mereka semua guys ya. Oke. Let's do this. Wow. So pretty much. Dan mereka nggak punya uang anjay. Sumpah percuma aja aku bunuh mereka guys. Nggak ada duitnya gitu guys ya. Gak ada duitnya gitu loh guys. Kering gitu guys ya. Aduh, percuma aja kita kesini guys. Tadi ada sesuatu di situ guys. Apa ini guys? Oh nggak ada guys. Kirain tadi ada. Oke, kita balik dulu ke rumah kita guys. Sembunyi dulu guys ya. Anjay. Oke, kita balik ke rumah kita tadi guys ya. Tiba-tiba udah bintang 3 loh guys. Dapetin 110.000 dengan cepat itu gimana ya? Kita harus bunuh orang tapi siapa gitu guys. Aku nggak tahu guys ya. Polisinya brutal guys ya. Oke. Masih ada bintang guys ya. Wow. Sorry Pak polisi.
Aku tuh cuma cari duit Pak Polisi. Duitku udah habis gitu loh Pak Polisi. Dan apakah polisi punya banyak duit guys ya? Kita coba dulu. Dan nggak ada uangnya guys, kering gitu guys. Gimana ya guys ya, coba dapat duit banyak gitu guys. Sip, lanjut. Ya, cara dapat duit banyak tuh gimana guys ya? Masih jauh loh 120.000 tuh guys ya. 110.000 lagi kita perlu dah guys. Dan itu dapat di mana guys ya? Bingung guys. Nggak ada misi lagi di Tommy University guys. Di mana ya guys ya? Kayaknya ada bank di sini guys kalau nggak salah. Di dekat rumah baru. Kita coba ke bank dulu guys. Mana tahu ada duit di situ guys ya. 120.000 tuh dapatnya di mana guys ya? Karena tujuan kita tuh harus beli 5.000 gitu guys. Aduh. Di sini ya bangnya. Ini deh. Ini bangnya guys ya. Dan ada duit nggak? Cuma dapat segitu. Oh bukan bank ini guys, salah aku. Ini apa sih? Coffee bagels. Kirain tadi itu bank loh guys ya. Gimana ya guys supaya dapat uang banyak gitu guys? Bingung guys. Di bandara mungkin ada guys. Atau di mana gitu guys? Nggak ada apa-apa di sini guys ya. Duit kita tuh tipis banget guys. Gimana ya guys ya, cara dapat duit banyak gitu guys? You nearly killed me, man. Kalau di GTA 5 guys kita bisa cari usaha sendiri guys. Tapi kalau di GTA Vice City ini apa guys usahanya? Gak ada misi gitu guys. Oke, kayaknya aku harus lihat map lagi baik-baik guys ya. Tommy's Mansion gak ada misi di situ guys. Gak ada misi lagi loh guys ya. Atau kita coba ke atas. Gak mungkin ini udah tamat guys ya. Karena misi terakhir itu bukan ini guys. They're going to beat the crap out of you, man. Sip, sekarang aku nggak tahu mau kemana guys ya, bingung gitu guys. Uang cuman ada 9.000 gitu. Dan aku nggak tahu cara dapat duit banyak di GTA Vice City ini gimana guys. Yang tahu bantu komen guys ya di bawah guys ya. Kayaknya keren nih guys. Mantap jiwa, keren banget. Anjay.
Atau kita latihan di amunisi guys. Di sini kalau nggak salah ada tempat latihan gitu guys ya, di belakangnya gitu. Nah ini dia. Di sini nggak ada apa-apa sih guys. Nggak ada apa-apa di sini guys. Ini nanti untuk misi yang sama si bandit guys ya. Gak ada apa-apa di sini guys. Dan ya, kita kemana guys? Kita tuh kayak orang yang lagi lost gitu loh. Di Love Heart ini, di Love Rock ini apa ya guys? Oke, nggak bisa masuk guys. Cuman gimmick aja guys ya. Sip. Kita nggak ada kerjaan guys. Sini ada apa guys? Sini ada helikopter sih, tapi buat apa ya? Karena kita lagi nggak ada duit gitu loh guys. Yang ada di sini apa guys? Aku penasaran gitu guys. Apa yang ada di sini guys? Banyak duit nggak? Banyak duit nggak? Gak ada duit guys. Hey, pretty thing, I'll show Ini you. ada duitnya nggak? Wow, justru orang kayak gitu yang banyak duit guys ya. Ya gimmick juga guys. Keren tadi ada isinya guys ya. Cari duit tuh begini guys. Bahkan merampok pun di game ini nggak bisa kita guys. Gak ada duit loh guys ya. Ada duit? Gak ada duit guys ini lagi. Gak ada duitnya guys. Aduh. Gimana ya guys ya, supaya dapat duit di sini guys? Oke, nggak ada duit fix di sini sih, nggak ada duit ya guys ya. Ayo helikopter terbang, 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 terbang. Aduh, 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 aduh. Sip. Kita ke mansion kita lagi guys ya. I need money boy. Then give me the money please. Oke, ini bukan rumah kita salah guys. Rumah kita itu di mana guys? Di bawah lagi guys. Ya, masih 10.000 duit kita guys ya. Kita butuh tuh 120.000 guys. Apakah anggota geng kita ini punya banyak duit guys?
Dan mereka nggak punya banyak duit guys. Wow. Dan tiba-tiba polisi ada di atas atap rumah aku guys ya. Ada duitnya nggak ini? Nggak ada duitnya guys ya. What do you think? Sip. Wait them, we're always right. I've got a clear shot. Aduh. Di mana ya guys? Dapat duit tuh di sini gimana guys? Oke, kita ngulang lagi guys ya. Hey, Dan Mario. masih sedikit uangnya guys. Di mana cari duit di sini guys? Kotanya tuh kecil banget loh guys. Nggak tahu mau ngapa-ngapain di sini guys. 12.000 gitu masih kurang guys ya. Justru dia yang salah loh guys. Malah kita yang dikejar guys. Di sini ada apa guys? Kayaknya di sini nggak ada apa-apa ya guys. Dan malah membuat ban kita jadi licin gitu guys. Wow wow wow. So scary guys, that so scary. Gimana ya guys ya dapat uang di sini tuh bingung banget aku loh guys ya caranya. Hello, I'm a girl. Well, I just came here for some Alright, ini pussy. kamar kita guys ya. Ooh, pardon me. Oke, lanjut. Lanjut mau ngapain ya guys? Watch it, doofus. don't mind me. Don't be a rude boy, boy. Please watch where you're going. Ooh, that's nice. Kita bakal cari duit dulu guys. Gimana caranya guys? Stop when I'm called for backup. Kayaknya kita harus pakai cara curang nih guys buat cari duitnya guys. Cari cara pakai cara curang aja guys. Ini sumpah loh guys. Dapat duit di sini tuh gimana guys ya? Bingung aku guys. Mana mobil polisi guys ya? Aku butuh mobil polisi guys.
Di GTA Vice City itu rawan banget kecelakaannya guys ya. Dan orang-orangnya tuh selalu aja pengen nabrak aku guys. Di sini nggak ada mobil polisi guys ya. Aku butuhnya mobil polisi. Nah ini nggak mobil polisinya guys. Dan dia bakal nangkap kita guys. Come here. Nah, oke, sebelum dia nangkap kita, kita bunuh dia dulu guys. This is how you want it. North Washington Beach. Sip, 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 sip. This Sip, 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 sip. 24 North Washington Beach. Barbar banget sih polisinya anjay. Oke, kita simpan dulu ini guys di apa? Di apa ya? Di garasi rumah kita guys ya. Dan kayak aku punya trik nih guys supaya kita dapat uang guys ya. Uang kita tuh itu uang itu gimana bisa dapat 110.000 guys ya? Masih jauh guys. Jadi buat kalian juga yang nggak tahu cara dapetin duit guys ya, jadi ada caranya guys. Bentar dulu, kita simpan mobil polisinya guys, karena mobil polisinya ini kunci buat dapat duitnya guys ya. Sip, kita simpan dulu, biar polisinya hilang guys ya. Jadi buat kalian juga yang belum tahu cara dapat duit banyak di GTA Vice City ini, jadi aku punya cara curangnya guys ya. Karena memang nggak ada cara lain gitu loh guys dapat duit di sini. Kita nggak bisa kerja gitu di sini. Oke. Mobil polisi tadi mana guys ya? Kalian tuh cuman cukup ketik Big Bang nanti di apa kalian guys ya. Di apa itu? Oke, kita salah load. Mana yang paling terakhir guys? Ini dia guys yang paling terakhir. Kita salah load tadi guys. Sip, lanjut. Oke. Where are we? Oke, mobil polisinya masih ada. Tekan caps lock, terus keluar. Lalu tulis Big Bang ya guys ya. Oke, terus ya gitu aja terus. Sip. Oke, dan Big Bang, Big Bang. Noah dapat guys ya. Itu sangat mudah guys ya. Sampai dapat 120.000 kita baru bisa tenang guys ya. Dan gini aja terus sampai mampus guys ya. Kalian mau dapat duit berapa guys? Kalian bisa gitu guys ya. Tapi ini karena kita perlu banget buat misi kita guys. 800. Sip. Keluar lagi. Sip. Masih jauh perjalanan kita ke 120.000 guys ya. Masih jauh guys. Ini masih 20.000 guys. 100.000 lagi guys kita perlunya guys. Gini aja terus guys ya. Sip, lanjut. Jadi uangnya itu bakal bertambah seiring waktu guys ya. Upahnya itu bakal bertambah guys. Sip. Oke, lagi guys ya. Uang kita tuh masih kurang guys. Kurang banget gitu loh. Lanjut. Oke, 5.000 sekarang nambahnya guys ya. Dan masih kurang 90.000 lagi guys. Oke. Masih jauh banget 120.000 nya guys. Ini asli sih.
Masih jauh ya guys ya. Dan dengan misi ini guys kalian bisa dapat max armor tuh sampai 150 guys ya. Sip. 60.000 lagi guys, kita baru bisa laksanain misinya guys. Masih 50.000 lagi guys ya. Sedikit lagi itu guys. Lanjut. 40.000 lagi guys. Ini tinggal sedikit lagi guys ya. Sabar guys. Lanjut guys. Lanjut lagi guys ya. Sedikit lagi nih guys. Sedikit lagi guys. Sedikit lagi guys. Nah ini dia guys. Udah 120.000 dan kita tinggal beli aja guys. Oke, matiin misinya. Sip. Sekarang kita tinggal beli 5.000 nya guys dan laksanain misi guys ya. Oke, very easy gitu kalau guys ya. Kalau kan mau coba cara ini boleh guys ya. Tapi hanya kalau mau dapatkan duit untuk misi kalian guys. Kalau kayak gini guys, kalau lagi mendesak guys. Karena guys daripada nggak ada kerjaan gitu loh guys ya. Keliling-keliling kota gitu bosan loh guys. Nah itu dia guys. Oke, tinggal beli aja guys. Kita tuh orang paling kaya gitu guys. Jadi misinya bakal kebuka gitu guys. Sip. Di sini ada misi guys ya. Dan nimpannya di mana nih? Nggak usah simpan dulu, langsung aja gas ya guys ya. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this minibar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right. Well, let me think. Safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, no, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Oke guys, lanjut. Sip. Cuma muka polisinya itu sama guys ya. Sip. Cam Jones, Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Give me the heat and get me back to my Dan place. sudah pasti kita bakal
bakal begini guys. Kalau kita nggak punya persiapan guys ya, kita bakal habis guys ya. Mana nih kawan kita guys? Anjay. Gimana nih caranya guys? Anjay, kita bakal mati nih guys. Gimana ya guys larinya? Mau kemana larinya guys? Dan kita mati. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. You nearly hit me. Pinjam lah mobilmu guys. Pelit kali loh kamu. Sebentar aja gitu loh. Oke, dan hal yang harus kita lakukan tuh guys, kita harus pakai Panzer gitu loh guys. Oke. Hey, get him! Only Wow, authorized wow, 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 personnel wow, wow, beyond this wow, wow, point. wow. Sorry. Aduh, malah begini loh guys. Kita udah melakukan kesalahan guys ya. Terlalu barbar guys, menerobos tanpa batas gitu guys. Ah, kencang banget tuh mobil guys ya. Cari mobil yang lain dulu guys. Aduh. Sip, lanjut. Terlalu licin itulah tanah guys ya. Bukan tanah sih, itu rumput namanya guys. Sip, lanjut kita guys ya, lanjut. Kita ganti baju dulu. Aduh. Mantap. Gak bakal dikejar lagi guys. I got him. What happened? Oh ya, kita belum melaksanakan misinya sama sekali ya guys ya. Terlalu ngegas gitu loh. Padahal kita belum masuk ke dalam misinya gitu loh guys ya. I'm losing my patience. Oke. Nah, tiba-tiba baju kita udah berubah ya guys ya. Aneh itu. Ini game ini aneh banget guys ya. Dan siap-siap untuk pakai Panzer guys.
Sip. Sip, sip, sip. Dan kita nggak bawa senjata apa-apa. Sangat-sangat barbar guys. Cam Jones, Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Lanjut. Ayo dong, cepat dong. Lose the heat and get me back to my Ayo, place. ayo. Jalan si kawan ini lambat sekali guys ya. Mana panzer kita guys? Dan kawan kita tadi di mana guys? Kawan kita belum keluar guys. Aduh. Mana dia kawan kita tuh? Ayolah, lama kali kah? Curang pakai cheat. Cuman cheat panzer gitu kok. Dan jalan mobil ini bakal lama banget ya guys ya. Oh iya benar. Sebenarnya kita bisa pakai cara gini guys. Iya benar. Cat motor guys ya. Cat mobil sih maksudnya. Nah, lihat dong. Padahal orangnya masih sama, cuman warna motornya aja yang beda. Tapi polisinya nggak kenal betapa pintarnya polisi di GTA ini guys. Oke, berarti tadi kita harusnya bisa kabur aja langsung guys. Tapi kita nggak punya senjata tadi guys. Makanya kita harus ngeluarin panzer gitu loh. Aduh. Jangan sampai gagal ini guys misinya. Sip, kita sampai guys di rumahmu ya. Kau punya senjata, aku nggak punya senjata loh. I'm gonna be doing a job, and you're my safecracker. Beats losing my ass in his cell. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyimpan guys ya. Oke, kita simpan dulu guys. Sip. Oye, comandante. Oh ya, komandante, lanjut. Kayaknya kita perlu senjata ini ya guys ya.
Ya, sudah kuduga hal itu bakal terjadi, guys. Oke, kayaknya di misi yang kali ini kita perlu senjata, guys ya. Kayaknya sih. Oh, di sini ada tempat save ya, guys ya. Baru tahu gitu. Sip. We need a stick-up man. You know one? Hey, Tommy, this stuff keeps you sharp, man. Woo! I could be your stick-up man. Stick 'em up, stick 'em up! You ain't a stick-up man. You're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah. Ow. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Put your sunglasses on. Oke. What you think you're doing? Wow, tajam banget itu belokan, guys ya. Mantap banget gitu. This is so Kayaknya di sini kita bakal disuruh latihan tembak ya, guys ya. Gak bisa beli senjata, oke sip. You Phil Cassidy? Why? Nah ini dia. I'm looking for a man who can handle a gun. On this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! Latihan tembak, guys ya. Oke, sip. Oke. Live ammunition. Aim. 3, 2, 1, fire! Ada banyak roundnya ya, guys ya. Kirain tadi cuma satu round itu, guys. Sip, lanjut.
ada round 3 lagi guys. Mantap nih guys. Oke, jadi kita pasti menang nih guys ya. Udah 5-8 skor kita guys. Halo Dik, halo Brian. Wow, ini lebih cepat ya guys ya. Sip. Kita hanya perlu 60 guys ya. 60 lebih sih. Jadi nggak usah terlalu diseriusin dengan ini guys ya. Sumpah aimku busuk banget anjay. Mouse-nya dia terlalu sensitif loh guys ya. 71 tuh udah hebat lah guys ya. Gak usah lagi dilanjutin guys. Bosan aku guys. Oke, 72 udah mantap tuh sih. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Kita menang guys. Sip, kita menang guys. Mantap. Kita beli senjata lagi guys ya. Senjata di sini tuh mahal-mahal guys. Gila. Tekor bandar kita guys ya. Oke, cuman segini yang bisa kita carry ya guys ya. Karena uang kita tuh cuman sedikit guys. Masih ada lagi tuh guys sama si kawan itu guys. Sip, kita ke Malibu lagi guys ya. Secara tidak langsung sih Malibu tuh udah jadi rumah kita guys ya. Karena kita beli pakai 120.000 gitu. 110.000 kita dapat dari mobil polisi yang kita ledakin terus masukin lagi, ledakin lagi, masukin lagi. Ya gitu aja terus. Sampai mampus itu lah guys ya. Dapat 110.000 di sini tuh guys susah banget loh guys ya. Selalu guys ya. Motor ini selalu jadi idaman aku guys. GTA 5-nya mana nih? Kita lanjutin besok GTA 5-nya guys ya. Karena kita harus namatin GTA Vice City juga nih. Nanggung kalau nggak tamat ini game. Karena udah menunjukkan tanda-tanda mau tamat juga ini game guys. Kirain tadi jatuh guys. Oke, save dulu guys ya. Dan langsung laksanain misi selanjutnya guys. Cálmate, ¿qué es lo que te pasa? Things are starting to come together nicely here. What's the plan, Tommy? Que pasa, amigo? The plan is you keep doing that like a moron. Anyhow, we need a driver. Tommy, I'll do it. I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart Buat kalian yang belum talking subscribe law channel school ini, chap. subscribe dulu guys ya. Di bawah kalian bisa tekan tombol subscribe biar aku tuh semangat buat video buat kalian guys ya. Hey Hill, it's Radit Phil. Aditya, How's it halo going? bang, halo juga Radit. No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? Bantu share videonya guys ya, I got me a dan guy jangan from lupa up buat di north. subscribe gitu guys ya. No, I don't think he was in the service. But he wants a driver for a bit of action.
Okay, I understand. What'd he say? Well, he'll do it, no problem. Well, there might be a little problem. See, he has abandonment issues. Seems he won't work for anyone who Asik can't juga be lagunya here. guys ya. Something to do with his mama. Anyway, he wants to race you first. Said he'd meet you outside. Lagu-lagu hip hop gitu guys, R&B. Freak. Why can't I meet someone normal for a Oh change? ya 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 ya. You Tommy? Of Balapan course you're guys. Tommy. I Oke mean, siap. Why else would anyone want to speak to me? Okay, Balapan, oke, consider siap. it this way. I'll drive for you if and only if Dan kita you ngelawan drive properly. mobil Leave me alone, kencang and I'll never dengan mobil kentang gitu guys ya. Mobil busuk kita. Kita pakai mobil yang lambat dan dia pakai mobil yang cepat guys ya. Jadi triknya itu kita harus cari kelemahan dia guys. Kapan dia itu lengah ya guys ya. Mobilnya busuk tengok guys. Kita dikasih mobil kayak gini guys dan dia pakai mobil kayak gitu. Anjay anjay. Harus fokus ya guys ya. Aduh, dia ini main curang gitu loh guys. Anjay anjay. Kalau gitu aku juga gak bakal main curang juga guys ya. Ah kalah guys. Ntar kita ulang dulu. Mana guys ya? 2, 3, 1 ini. Kalah guys anjay. Dia nabrak bagian belakangnya terus aku tergelincir gitu loh guys. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe ya guys ya, biar aku tuh bisa semangat ya guys ya. Dan bantu share juga guys, biar kita rame yang nonton ya guys ya. Sip. We totally need to find a phone to get limo service. These days, my home. Lanjut. Easy, oke. Kita tuh harus santai ya guys ya. Harus santai dan benar-benar fokus melawan dia ini guys ya. Mati kau. Makanya jangan macam-macam sama aku gitu loh. Gila anjay. Bawa mobilnya tuh liar banget loh guys ya. Mobilnya tuh kencang guys, kita nggak bisa ngalahin semudah itu guys. Ah. Harus benar-benar kena gitu loh. Ah. Kesal anjay. Ulang. Bahkan dulu aku main ini guys sempat ngulang sampai 10 kali gitu guys. Semua kali ini sih enggak ya guys ya. Karena kesel banget gitu loh main misi yang ini guys. Dia tuh udah lagi pakai mobil yang kencang terus dia nabrak kita ya guys ya. Oke. Santai. Kita tuh harus santai dan sangat-sangat fokus ya guys ya.
me. Anjir, liar banget dia bawa mobil itu guys ya. Nah begitu tuh yang aku maksud, main curang gitu guys ya. What's wrong with you people? Itu adalah sebuah kecurangan yang sangat-sangat hakiki guys ya. Dia udah curang duluan guys, jadi kita harus curang juga guys. Dia tuh pakai mobil yang kencang guys, gimana bisa menang kita guys? Sip, kita menang sip. Okay, I'll drive for you, but please treat me bad. Very nice. Save dulu guys, karena itu misinya agak sulit gitu guys ya. Karena itu misi harus pakai strategi guys. Lanjut. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever Hey, made. Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's going to be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway I don't... car. Aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. I'll drive. Great! All right, sip. Wait till I tell the group about this. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not! R2! Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Hey, watch the wheels, Tommy! God's sakes, Bill, stop waving that thing around. Kayaknya ini misi ngerampok guys ya. Dan bakal banyak dapat duit kita kayaknya guys di sini. Keep driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. This girl's a real tiger, man. Sip. Langsung masuk aja ke dalam guys ya. Okay, guys, nice and easy.
just as we planned. Oke guys. I am next in line, man. ¿Qué te pasa, pana? ¿Te gustan los viejos? This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Kita ke atas. Mana nih jalan ke atas? Oh, di sini. We're the security asshole. Anjay, mana tuh security? Anjir, anjir, anjir. Mana sih? Ini tembak pistol ini lambat banget, guys. Sip, mereka punya senjata yang sama dengan kita, guys ya. Mantap jiwa. Damn! It's a Flangy 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Kita ke bawah lagi nih, guys. Ke atas sih maksudnya. Phil, things still sweet? Sure, everything's real quiet. Oh man, you're a goner. Anjir, tiba-tiba ada orang loh, guys. Terkejut aku, guys. Oh. Oke, aku siap menghadapi kamu, guys. Mana manajernya? You're coming with me. Wait. Okay, just don't shoot. Mengancam sedikit kita, guys. I said nobody move! It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. I told you not to touch that alarm! Anjir. The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Lake City SWAT, you are completely surrounded. Surrounded? They're crapping themselves. Corrupt bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You had your last chance. They're storming the place. Take cover! Oke, siap. Anjir, anjir. Gimana cara bunuh mereka nih, guys ya? That's the last of them. Go! I got him in range. Mana sih, anjir? Ah. Tiba-tiba Phil is dead loh. Anjir lah. Mana tadi, guys ya? 2, 3, 4 6.
Ini ya. Kayaknya salah lah guys ya. 2 3 2 3 itu tadi 2. Aduh, kita salah guys. Ini yang benar. Jai. Oke, dan lagi sebelum melakukan misi kita harus beli senjata guys ya. Tadi senjata kita tuh jelek kali loh guys. Kita harus beli senjata yang sama dengan si ini guys. I'll drive. Great! A passenger! Wait till I tell the group about this. Oke, tadi itu ada di tempat yang di sana guys. Jadi kita bisa beli senjata dulu guys ya. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not. R2? Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. God's sakes, Bill, stop waving that thing around. Aku beli dulu Hey, senjataku Tommy, why guys we ya. stopped? Karena penting ini guys. Senjata itu yang ini guys, Kruger gitu guys ya. Sip. Kita udah punya senjata yang mantap guys ya. I'm on my way somewhere important. Buat kalian yang belum subscribe channel ini guys, ya subscribe dulu guys ya biar aku makin semangat buat video ini guys, dan tekan tombol loncengnya guys biar kalian gak ketinggalan live aku yang akan diupload di next video ya guys ya. Sekali lagi guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu guys ya, baru lanjutin videonya. Karena biar aku semangat ya guys ya. Kalau kalian subscribe tuh aku bakal semangat ya guys. Dan kalian juga ajak kawan-kawan kalian buat nonton video ini guys dengan cara share video ini sama teman-teman kalian guys lewat Facebook, WhatsApp, atau Instagram kalian guys ya. Tinggal kalian copy aja linknya dan kalian taruh di media sosial kalian guys, dan kalian promosiin guys biar kita rame di sini guys ya. Nggak berhenti sendiri guys. Sip. Keep driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. Oke. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. Lanjut ya. You wanna go fishing? This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! So barbar man. Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Oke, ke atas. Sip. Dan di sini ada penjaganya guys. You won't live. Aduh, ada penjaga lagi guys. Sip.
Oke, lanjut. Oh, kirain tadi nge-lag guys. Oke. Oh man. Wow. Lupa aku kalau ada kau guys. Damn! It's a flangy 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Oke. Find the manager, sip. Bill, things still sweet? Sure. Everything's real quiet. Main sembunyi-sembunyi dia gitu loh guys. Nah, udah ketahuan gitu guys. You're coming with me. Okay, just don't shoot. Sip, lanjut kita guys ya. I said nobody move! Sip, lanjut lagi guys. It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Okay. I told you not to touch that alarm! The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy! Clay City SWAT, you are completely surrounded. Surrounded? They're crapping themselves! Corrupt bastards! Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You've had your last chance. They're storming the place! Take cover! Oke, kita harus fokus kali ini guys, jangan sampai kita kalah guys ya. Tadi tuh kita benar-benar kalah guys ya. Salah jangan tembak dia guys. That's the last of them. Go! Oke, cepat. Jeff, where's Hillary? I'll give him abandonment issues. Hey guys, get in. I got you covered. Anjir, dia mati anjir. Aduh, lari anjay. Ah. Ngulang lagi dong. Gerakan GTA Vice City lambat banget guys ya. Oke. Kita ngulang lagi nih guys, aduh. I'll drive. Nggak usah lagi beli peluru tadi guys, kurang efektif ya guys. Percuma aja guys. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not. R2? Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary.
kayaknya kita harus bunuh semua polisi yang ada di situ guys ya, baru kita bisa lari guys. Dan lalu kita cat mobil, habis itu kita kabur. Oke. Aku udah bayangin guys gimana kita bakal lakuin nanti guys ya. God's sakes, Bill, stop waving that thing around. Keep driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. You bumbling fool! Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. Eso es la verdad, brother. I am King Kuban. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that. Come on, Cam, the vault's upstairs. I mean, Anjir, lupa kalau ada di situ guys. Apa ini senjata? Sip. Lah. Kok malah kesini aku guys? Hah, salah guys. I'm gonna trash your face. So jago loh dia guys. Sip. Ambil dulu pelurunya guys ya. I'll break your neck. damn! It's a Flangy 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Bill, things still sweet? Sure. Everything's real quiet. You're coming with me. Okay, okay. Just don't shoot. I said nobody move! It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. I told you not to touch that alarm! The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Lake City SWAT, you are completely surrounded. Surrounded? They're crapping themselves. You rotten bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You had your last chance. They're storming the place. Okay. Take cover! That's the last of them. Go, go, go! Jeff, where's Hillary? I'll give him abandonment issues. Hey guys, get in! I got you covered. Malah mati ya lo guys.
Dan teman kita cuman bengong gitu guys, nggak ngelakuin apa-apa guys. Anjir. Ngulang lagi. Ngulang lagi loh guys ya. Bosan sebenarnya guys, tapi ya udah. Ngulang lagi loh jadinya guys. Anjay lah. A passenger. We'll tell the group about this. Lambat banget loh jalannya guys ya. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not. R2? Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Someone is going to be upset. God's sakes, Bill, stop waving that thing around. Ngulang lagi loh guys, anjir lah. Okay, Tommy, okay. Mereka tadi nggak nembak loh guys ya. Kesal aku loh. Okay, guys, nice and easy, just as we planned. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Kita bunuh dulu yang di sini guys ya. Anjay, ini senjata apa? Anjay. Oh man, Easy my boy, easy. Live sampai jam berapa nih? Kayaknya sampai jam 2 guys. Lah. show me some ID. Tiba-tiba mati gitu. GTA Vice City tuh ngeselin banget loh guys. Ngeselin gitu anjay. Stres lah aku main ini guys. Udah 4 kali ngulang misi ini guys.
great. A passenger. Kalau sampai ini gagal guys ya, kita gak bakal lanjutin lagi live-nya guys. Muak aku nih guys. Tommy, Hillary's taking up too much room. I am not. R2? Hey, shut up, you two, or you can get out and walk. Yeah, Hillary. Lah polisi lagi anjir. Tiba-tiba ada polisi lagi. Ngeselin gitu loh, ngeselin gitu. God's sakes, Bill, stop waving that thing around. Keep driving around the block, okay? Okay, Tommy, okay. I'm next in line, man. Lah polisinya nggak ngilang-ngilang loh guys. Ini game udah rusak ya guys ya. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. Hey, my back. This is a race! Nobody move! Everybody up against that wall! Bosan guys sama Bill, misi hold ini down the guys. fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Where the security? Anjir lah, masa ada senjata ini sih guys. Mati kau. Kesal aku loh anjir. What do you think? Mana si Cam tadi ini guys? I'll break your neck. Damn! It's a Flangy 9000. This could take hours to crack. Or 5 minutes if you could find the manager. I'll go find where he's holed up. Cip. Bill, things still sweet? Sure, everything's real quiet. You're coming with me. Okay, okay, just don't shoot. Cip. Udah tahu guys. Oh. Bisa gitu ya guys. Baru tahu aku guys. I said nobody move! It's on a time lock. You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Cip. Nah, di sini dia baru mulai guys. Touch that alarm! The SWAT team will be here any minute. I could do with some help here, Tommy. Lake City SWAT, you are completely surrounded. Surrounded? They're crapping themselves. Corrupt bastards. Tommy, the vault's open. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You had your last chance. They're storming the place. Take cover!
That's the last of it. Go, go, go! Sudah lagi tuh di atas. Ini senjata apa guys? Sama ya? Oh beda. Kayaknya ini senjata mantap gitu guys. Mantap, ini senjata mantap guys. Shit! Where's Hillary? Harimau BSD, ya, bang aku kembali lagi. Thanks Harimau BSD. Hey guys, get in. I got you covered. Kalau ini sampai gagal lagi guys, aku benar-benar emosi nih guys ya. Sumpah, nggak nampak anjir. Anjir lah. Ayo cepat naik, lambat kali lah jalannya ini. Dan ini pasti nggak bisa di spray guys ya. Yakin aku nggak bisa di spray ini. Oh bisa guys, wow. Lega aku guys, akhirnya bisa guys kita tamat misi ini guys. Anjir lah. Emosi banget aku loh guys ya. Dari tadi tuh. Dan masih ditembakin loh guys. Akhirnya bisa ya guys ya. 4 kali ngulang akhirnya. Anjir lah. Kalau tadi ini gagal aku pasti bakal batalin live ini guys. Nggak lanjutin lagi guys. Emosi aku guys ya. Jadi apa ini guys? Oh di dalam. Sip. Naik cepat. Oke sip. Mantap jiwa. Wow. 50.000 guys, masih sedikit guys. Belum balik modal buat beli. Beli 5.000 tadi guys. Harimau BSD semangat banget. Semangat. Makasih ya. Black Rainbow, mande. Black Rainbow. Ada juga akun Black Rainbow ya. Oke, jadi misi di Malibu sudah selesai guys. 3 misi guys. Sip lah. Akhirnya guys ya. Oke. Saatnya untuk save ya guys ya. Kalau nggak di save sini bakal bahaya banget ya guys. Oke guys, jadi kita harus mulai kurangi suara kita guys karena udah tengah malam gitu guys. Belum lagi, ini belum tamat loh bro. Misalnya ada misi terakhir nih, kita bakal bunuh si Sony. Ini masih belum tamat loh, Harimau BSD. Tenang aja, masih belum tamat kok. Ini masih panjang guys. Anyhow, if you need anything, you call on me, yeah? Always remember those I served with, and I'm sure I can help you out, yeah? Sip. Kan masih ada misi lain kan? Nggak percaya kamu. Ini masih belum tamat loh. Masih ada lagi misinya ini. Sip, lanjut kita ke telepon dulu guys. Ini ada aja yang halangin loh. Bentar guys ya. Oh kirain udah tamat bang, salah aku deh. Masih belum bro. Bantu share ya bro ya. Semua yang nonton ini bantu share dan subscribe ya guys ya. Biar aku tuh semangat guys. There is a valuable exchange taking place on the roof of the Cherry Popper Ice Cream Company. Steal everyone involved. Steal the merchandise and take it to the helipad at the airport. There is a gate to your left that leads to the back of the factory. Sip. Oke, oh sip. Kita harus main barbar gitu guys ya.
Hancurin mobilnya aja guys. Mantap. Jiwa gitu guys ya. Nggak ada sniper kita guys. Ini musuh sensitif kali guys ya. Kita tukar dulu sensitivitasnya. Ini terlalu sensitif guys. Aimku jadi apa gitu guys. Nggak bisa ya. Sip. Sip. Mantap jiwa gitu guys. Sip. Masih ada lagi guys. Oh masih ada lagi. Mantap jiwa gitu guys ya. Oke masih ada lagi kayaknya guys. Masih banyak ya guys ya. Mantap. Itu sangat-sangat headshot yang paling mantap guys. Sip. Nggak kena ya guys ya. Itu sangat-sangat barbar tadi. Mana lagi guys? Oh banyak mereka guys di bawah guys. Anjay. Ini cari-cari masalah yang ini guys. Ada lagi dari atas guys. Ada gak? Kayak ada yang nembak aku dari. Oh itu dia guys. Sip. 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 Belum bisa kena di situ guys. Terlalu tinggi tuh. Mana lagi? Mana lagi? Sip. Aku mau ngambil armor tapi jangan dulu aja. Anjir. Ada di atas anjir. Anjir. Tiba-tiba ada di situ ya. Sip. Mana lagi guys? Kayak ada yang nembak-nembak itu guys. Tapi dari mana ya? Dari mana itu guys? Sip. Gak kena lah anjir. Sip. Terlalu jauh guys, nggak bisa kena.
Ada lagi di sini guys kayaknya. Gak ada, sip. What's going on? Nggak ada siapa-siapa. Oke, nggak ada siapa-siapa, aman. Anjir, ada orang anjir, nggak sangka aku anjir. Itu mereka berhasil buat aku terkejut sih guys. Sumpah, iya anjir. Anjir lah, gimana cara bunuh mereka nih guys? Ambil nyawa dulu guys, di sana tadi ada darah kalau nggak salah guys. I am next in line, man. Mana sih darah? Ada kayaknya darah guys. Oh itu di bawah. Oke ini dia. Sip. Mantap jiwa, kena ya guys ya. What's going on? Sip. Mantap. Siap guys ya. Mantap. Kita simpan dulu guys. Itu tadi termasuk misi yang agak sulit juga guys. Wis, jangan sampai mati guys. Karena ada senjata bagus di tangan kita guys ya. Aku tuh penasaran guys, apakah pesawat ini bisa ditabrak nggak guys ya? Kayak bayangan gitu guys. Nah, bayangan nih guys. Anjay lah. Oke, di mana P itu di mana guys ya? Kita cari dulu guys. Kita simpan dulu lah guys ya. Sip, lanjut. Kayaknya kita harus simpan banyak-banyak guys, karena kayaknya ntar bisa korup gitu filenya guys. Sip. Oke. Lanjut ke misi berikutnya. P itu di mana ada guys ya? Agak jauh sih, tapi ya udah kita langsung gas aja guys. Hey, stay back. What are you doing? Anjay. Ah.
Anjay, anjay. Oh, P itu si Phil ya, Phil si ada Phil, Phil. Ini udah bisa kita beli guys ya, karena kita sekarang udah jadi kaya gitu guys. Jadi hal seperti ini tuh gampang guys ya. Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anyhow, I guess you better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management, Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Out. Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Okay. Yo, you didn't mean that, right? Easy boy, easy. Save dulu guys ya. I wouldn't do that. We do every day, man. Move. Okay. Bill! Run! Run! Wait! Never get a naked flame too close to one of Phil Cassidy's moonshine stills. Shit, Phil. You drink that stuff? Hell, you don't have to drink it. Just a good whiff will set you off. Anjir, dia itu masuk orang Phil, gila juga you guys. said you could fix me up with some firepower. Sure thing. There's some Mexican gun runner. Been doing me for business of late. He does his weekly run about now. Hey. Ram his hardware off the back of his trucks before he goes to ground. And you'd be doing me a favor while you're at it. Then finish him off. Dan kalau cuaca, oke, sip. Oh, ini mobilnya si apa guys ya? Si bandit itu guys, si bandit, si Phil. Nama mobil ini dulu namanya Patriot ya guys ya. Oh, Esther, what are you doing driving like that? Sip, lanjut. Anjay, nggak ada mobil anjay. Lah. Apaan sih? Memang ya guys ya. Orang-orang di GTA Vice itu brutal guys. 15, 16, siap ini.
Oke, lanjut. Ngulang kita guys ya. Itu tadi orang barbar banget guys. Yo, be easy. Yo, you got it. You got it. Keren dia bakal mati guys, ternyata enggak gitu. Buat kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu guys ya, biar aku makin semangat buat video guys. Dan jangan lupa di share videonya guys ya, biar kita rame di sini guys. Move that piece of shit up. For real, for real, for real, for real, for real. Oke, langsung jalan guys. For sure guys, for sure. Wow, 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 brutal dia guys ya. Dia mau nabrak kita gitu guys. Dia pikir dia bisa guys. Gak bisa lah. Mereka pikir dengan begitu mereka udah bisa guys. Cemen banget loh mereka guys ya. Oke, ada lagi guys ya. There you are. Let's go. Sip. 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 Ips. Oke. I'm sorry. Itu tadi terlalu. Oke, maaf. Oke, keluar sebelum kita mati, guys. Oke, guys, mantap jiwa, guys. Ternyata masih ada lagi, anjir. Sip, naik Vespa guys ya. Dan nyawa kita tinggal sedikit guys. Kita harus naik mobil ini guys. Cari mobil dulu guys. Gimana masuk ke situ guys ya? Nyawa kita tuh tinggal sedikit guys. Gimana ini guys? Oh, ini dia. Oke. Naik ini aja guys ya. Dia bakal lewat situ dan kita bakal kepung dia guys. Dia pikir dia bisa lari ya guys ya, dari aku guys. Gak bisa guys. Anjir lah. Nyawa kita tinggal sedikit dan mereka nantangin kita guys buat ngadu gini guys. Now turn back to. Oke, siap. Sip. Lari. Dan di sini nggak ada orang, mantap.
Nyawa kita tinggal 29 dan nggak ada orang. Anjir. Mau apa kalian? Ini senjata paling jago ini guys. Oke. Iya. Anjay. Harus naik mobil ini guys, nggak bisa. Kita nggak bisa. Ini harus naik mobil guys, bentar guys. Cari mobil dulu guys. Nggak ada mobil juga guys, aduh. Oh iya, aku ingat. Ada mobilnya Lovers ya guys ya. Semoga ada, semoga ada. Ayo, 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 ayo. Ya, ada guys, siap, mantap. Sip. Inilah pentingnya relasi guys ya. Kita bisa dapat mobil gitu guys. Mobilnya tuh limosin lagi guys. Limosin artis lagi guys. Itu kan benar-benar mantap jiwa gitu guys. Sip. Satu lagi guys.